kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, una yun ti mapaspasamak dito'y lubong. Ha? Tapay ba kay? Anya man ang tikat katawaam? Amom lakay, nadamag ko akanayon kanu nga aga padalusing nga agasawa. Ha? Tapay ka no? Adda kanu nga min babae nila kay na. Ubing kanu nga amang ngam nilusing. Ay, una yan. Kasano nga min asaan nga isukat nila kay na. Kat nakaang ragma nga min. Anya? Kasla maminsan lat makabulan no agdigos. Tunggal masabat ko, kat saan pa'y anak kasagaysay. Kan ay na, nakaang dud di kawas na. Papanan na nga'y nudida isukat. Una yan nga'y? Ayawanan, insukat dan ni Lusing. Kaslan tumang ngamin dakong anak-anak iti 12, gapu iti langana, ay nawaw. Oh, si kamat gayam mare. Nagsapa ka matin ngay may dito'y balay. Agkapi ka Ang mga nusan ka pa'y nagkape. Un mare, ay na, agyaman na ka. Ay, ada ka di pa panamita. Awan ba't mare? Day off ko matita. Iso adituyak lang ang balay Ay, apag iso nga rod tiyo umay ko. Apay mare, ada ka di pagsayaatan nga ipadamag mo. Adala umay ko itismiskan ka, mare. Ha? Anyaman daytan. Amo, mare, nadamag ko nga min akanayon nga aga padalusing nga agasawa. Anya? Taapay ka nung ngay mare. Adda ka nung nga min babae nila kay na. Ubing ka nung nga amang ngam ni Lusing. Ay ala, iso aya? Un, mare, ay na makapaulit nga rod. Kasanumit nga min asaan da nga isukat ni Lusing. Kat kaslamot ten takong anaganak iti 12 tilangana. Anya? Saan nga digdigos? Kan saan na pa yan ang maasikaso ti bagbagina? Papanan na nga'y no saan da nga isukat? Hay, una yan abiyag ay nawaw. Nay, Rabin, namita ka lang aglababa kay. Ay, wala kay. Kasanumat ngamin, nagmalmalam ni Berta dito'y balay. Nagmalmalam? Anya nga'y tinararamid na dito'y? Anya pa'y ngay, no saan ang nagchismis? Anya? Ay, una yun na Berta. Naimbag pa'y day a babae. Tawan sa bali a pagbisbisian na, no saan laang amapan agchis-chismes. Wan nga rod lakay. Mabainak mo't ngamin aguman na raw dito'y balay no adda tao. Isu nga inuray ko na makaawid. Ay na, bakit? No day a babae ti umay dito'y balay. Saan mo unay nga in-entertainen? Tamarwam. Awan pa'y timalpas mo at trabaho no ka. Ha? Ipakitam, asaan ka nga interesado iti anyaman nga ibagana. Uray kita, isaw ti agko sa apumanaw. Husto ka lakay. Imbes nga ano ti maaramid dito'y balay. Isukit din, timapan mo itong tugawan. Ti makichismismis kan kwa na. Nonsense! Talaga maday jay Berta. Noan niya tinangag na iti karuba na. Masapul na amapan ibaga iti sa balay. Wan nga rod nana. Agasam man, nagmalmalam iti balay mi idi na minsan ngal daw. Anya! Pasig matadag iti nagsina ken nagaapa nga agasawa ti umay na inchis-chismis kanya. Kahit asino gay manan ti biktima iti chismis na. Ibagbaga naman akanayon ka nung agap-apadalusin nga agasawa. Gaputada ka no babae nila kay na. Ubing ka no nga amang ngam nilusing. Anya!
Sapay katawanan ni Lusing. Isukan nga insukat nila kay na, gaputasan nga digdigos. Kasla kanut takong anaganak iti 12, gapo iti langana. Ay, iti awanan ba a babae? Gapo iti kinabisi na amang ichis-chismes iti karuba na. Di na amaw amas nakarkaro pa'y nila kay na. Saan lang nga may isa ti babae na, no di ket dua. Anya? Ay sus, pudno day taminda. Saan aparbo nga istorya? Adon ti makaamaw, ken adon ti makapanagnag iti dayta. Bisi ni Berta mapan mangi chismis iti kaaruba na. Nga masaan na nga mo anakarkaro mat gayam nila kay na. Ha? Apay anak ko namday tabakat. Naku na nga mininana piring kanyak lakay. Saan lang amay-may sa ti babae nila kay na. Uray ladwa. Anya? Kaya't dasawan. Pudno tinadamag ko iti. Ana ibaga ni Pare Rodi, iti nagiinom kami. Katuan. Anya? Ken maysa, saan lang aninana piring tinakaibaga day ta kanyak. Uray ni Mari Olga, isumat lang tinakunana. Mabuteng dalaang amang idanon ken ni Berta. Ha? Bay ang dalat ta kanon nga iso ti makatiklo ken nila kay na. Ne, apay nga itakalaang lakay. Itayak pa yan nagururay kan ka. Ah, ay kasta ka di ba kahit? Ay, pasensya ka na. At ang amin tinapatag-anapanan mi kini Pare Juan. Sa dinaw tinapanan niyaw. Basta ijay ili. Maipapaniti trabaho na ijay. Kasta ka de. Alang nga rod, ingka manganan ije kusina. At da imbatik asidaam. Imuna akon anangan, ta saan kamutin anauray. Ah, ay napsugak pa'y bakit? Nanganak namin ijay na panak. Ay, ijay na panan mi kini Pare Juan. Anya? Pudno ka diti ibagbagam lakay. Ha? Pudno? Uwan, pudno ba kahit? Pudno ka tibagbagak. Unay kan aya. Ha? Agaluwad ka to nyo. No dagiti ka aruba, ket aggaapa daga po iti kinababaero ti asawa da. Ay, sa anak nga ipada ba kahit? Si kalaang ti babae iti biyagkaw. Ay, nawaw! Day, nagsapa ka matan, Berta. Papadam ngay. Ah? Ay, kwatata. Mapanak man di tabalay da kumariminda. Bareng awan papanan na ita. Ha? Mapan ko man idanon ken kwa na tinadamag ko. Day, anya manaday ta. Ay, unay kan, Berta. Day magkapay, taday talaang mapanagid ang danaw ni ti damag ti pagbisbisiyam iti biyagmaw. Una yan ayatata. Talaga akas tala ti biyag. Ay, busy ni Minday iti trabaho na. Iso nga imbes nga agpakpakabisi ka iti kasta nga aramidam. Agbiro ka kiday iti pangbisyam abang third iti pagsayaatan. Anya? Busy amin na karuba. Si kalang tinaydumduma ti pagbisbisyan na. Si kamanen kumare. Unmare, imayak manan Taamok ngamin nga itangal daw ti day off mo. Nasapaak, sa anak pa'y anagkape, kumare. Anya? Ay kapitan amare. Ay nagyaman ako na mare. Imayak, taadamanan ti ipadamag ko kan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di mare, no idi na minsan nga imayak ditoy, ket naibagak ken ka akanayon nga aga padalusing nga agasawa. Itamat, pimanawon at talaga nila kay na. Anya? Ay sus, nakadamdamagam mo't iti dayta mare. Ay namare, siyak paiti ko namat. Amok ata kaaruba milaang dalusing. Mas pinili nila kay na jay babae ng nilusing. Nabangbanglo siguro jay babae ng ni bakit na. Anya? Ay, si kakit dimot mare. Katawaam ni Mari Lusing. Kasano adyak katawaan? Kat pinanawan dangarudan gapu iti kinaangdod na. Ala, nalpasta na nagkapi mare. Pasensya kan ngam awan pa'y oras ko ang makitugtugaw kan kaging gainton malam. Ha?
Mare, Ado nga mintinaskan nga ramidak dito'y balay mi, ta day off ko. anya? Ken maysa, sanak nga interesado ka dagiti umay mo ichis-chismis kanyak. Busy ka, ama pan ag chis-chismis iti biyag ti akin biyag. Ngam nila kay mo, di mo amo nga damot aramid na. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Aday ta, gapo iti kinabisim nga ag chis-chismis, saan mo nga amo ti mapaspasamak iti mismo nga asawam. Ha? Amwam kadagiti kaarubam, Mare. Jak kayat asyak ti makaibagaken ka. Unay kamutan, Minda. Awan pa'y sirbimot ako, Mare. Kunang no asino ka na dalos launay. Oho. Anya? Ha? Di ta ka man langan. Awan at talaga't sirserbim. Hay, salbag day di ababae. Awan pa'y sirserbi na ako, Mare. Apay Berta. Big-bigat nga agdayday ang budom ka. Hay, dayjay man aminda, nana. Kunamlan asino akadadalusan. Ha? Sagpaminsanak laang amapan ijay balayda, ngumkas jay kit din ti baga na kanya. Ado kano ti aramiden na, kat saan kano nga interesado iti anyaman amapan ko idanon kankwana? Anya? Ay na, Berta. Husto mat nga min ni Minda. Ado ti pakakumikuman na no kas jay a day off na. Aglabakan agdalaw si Jabalay na. Anya ngay piman ti malpas na no agmalmal mga da ka ijay. Anya? Saan laaday ta tinagsakitan tinakam ko kankwana, nana? Apay aya. Naku na kanyak, agapo kano iti kinabisik nga agchis-chismis iti biyag ti akin biyag. Saan ko nga amo anakarkaro pa'y ti aramid nila kay ko? Anya? Katpod no mat Berta. Apay, aging gagayam ita, kat saan mo nga amaw nga dailimlimad nila kay maw? Anya? Anya kaya ti asawan, nana? Mapan ka ijayan ni Tatang Pidreng. Isaw ti makasungbat iti saludsod maw. Ay, sanak anag pangadwa nang ibagakan kwa na lakay. Ha? Agasaman nga min. No saan ko nga imbagakan kwa na ti kasjay, for sure, nagmalmalamanan dito'y balay. Sa anak ko maanak kalabakan nakadalos dito'y balay. Ay, una yan na talaga day jay Aberta. Day ta ag chis-chismis iti biyag ti akin biyag ti pakakumkumikuman na. Wan nga rod, iso anak ko nakankwa na. Busy iti kasjay nga ramid na, ngam di na amo anak karkaro pa'y kit di nila kay na. Ha? Imbagam kan kwa na day ta. Ay, wala kay. Tapno agnakam. Tapno saanan nga umay dito'y balay. Tapno agpakabisi ang mga mo iti naibagak. Sa bagay matkit di bakit? Husto lang, tanay bagam. Imayak tata, gaputaad da kumakayat ko asaludsudin kada kayo. Ha? Anya day ta, Berta. Adda nga min nagkuna kanyak. Ada kayo kano ti makaamo iti ilimlimod nila kay ko kanyak. Apay. Haging gaita kat saan mo pa'y nga ambaw nga da babae nila kay ma? Anya? Ketwen, saan lamay siya? No di kat duwada? Ha! Diyak pa'y masigurado no talaw, no mainayon di bakla. Anya? Aday ta, Berta. Gapo iti kinabisi mamapanbang ichis-chismis iti biyag ti akin biyag. Saan mo nga mo ti mapaspasamak iti mismo nga asawam? Ayaw na yan. Tata, No damagan nila kay Mao no asino tinakaibagakan ka, ibaga masyak, tanapanag nakak. Masigurado asaan ang makarasong dayjay. agrason ka pailaan. Kat ni Tata Pedring tinakaibaga kanya. Salbag ka. Anya, Kano pa'y aluklukon na kakto nyo? Berta, Awanan kay tibaing. Kunak tilakit din no jay lang ang asawa ni Lucing kadaramid na. Nakarkaro ka pa'y magayam. Anya, Ala, mami na gamit mo dito'y balay tagtalaw kan. saan kumamot ang kasta bagay? Ay,
Pagsaritaan ta ko mati may papaniti daytoy. Ikarik, agbaliw akon para kan ka. Ulpaw! Ala, pangasim ta pumanukan! Mapan ka ijay ayan dagiti pabayim nga uray na talaw! Ano yan? Nay, kas lambay ka wa akpay anak kakita ken ka iti kas taalang ang Berta. Ha? Nana, Kas labi naklay mo ti lubong Kas lada parikot mau. ni Nana mat, nakadkadlaw lang aruden nga adda. Ngamdamagin nyo pa ilang. Ha? Awan nga minin nila kay ko, Nana. Anya? Anyat kayat mo asawan nga awanan? Nalipatan na ti agangas? Wanaw? Awanan, Nana. Gapula ang takunak nga alaan na amin agamit na ijay balay tapumanawan. Impay-pay so namutan. Napanan ijay ayan ti babae na. Anya? Ay, pagkawan na matunyaw. Ay, una yan ti mapaspasamak dito'y lubungan, aya. Ay, di ako na muna niya taramidak, Nana. Ay, aday ta. Busy-busy ka nga min amang ichis-chismes iti biyag ti akin biyag. Katkatawaan pa'y idi ni Lusing. Akas lang takong, iso nga inso ka nilagay na. Hanyagay ita, nagsublime lakeng ka. Ay, uhunay an. Anya. Adal day taken ka, Berta. Ano anya ti mapaspasamak iti pada tao. Imbis akatawaan, tulungan. Tanukat katawaan, ken uy-uyawam laeng. Saan ka makalisay? Taag sublin laeng ken ka. Ha? Mari Berta? Wan, Mare. Siyak nga rood. Imaya kung dito'y ayan mo. Tawan mo ti sabali ang pagkamangak. Ne, kunak man no gimura ka kanyak, gapo iti naibagakan ka. Wan, Mare. Ginura ka. Ngam na amiris kumatla ang asyak tinagbidot. Saan kat asika? Ay, nagsayatan ngay no kasta mare. Husto ka iti imbagam abisi ak amang itis-tismis iti biyag ni Lusing. Ngamjak mo ti mapaspasamak iti mismong asawa. Naimbaglakit din ta na ibagam idi kanyak ti kasya eh. O anya, mamati ka na nakarkaro pa'y nila kay mo ngam ti asawa ni Lusing. Amapan mo istoryaan iti agmalmalam. Samo kat katawaan. Mare, Ay, una yun mare. Imbis nga min nga agpakabisi ka iti panagchis-chismis mo, agpakabisi ka kit di iti pamilyam. Anya ngay ita, saan mon anabantayan nga agkakanat gaya mon ti babae nila kay mo? Ay, pinanawan na ka pa yun. Ay, nawaw, agnakam kan, Berta. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti biag ti padam a tao. Tapno saan da kan tumet a katawaan, no si kan tumet ti adda parikot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! ay, nagmayat at talaga jay kape alakok lakay. Un nga raw bagay. Awan pa'y ti makabulan, manipod iso ti kinapita. Makita ti epekto na iti bagay. Ay, wan lakay. Kitaan na. Sigod a bloated ti tiyan ko.
nga manipod nagkape ta itilakok a kape. Bimbasit tiyan ko. Uray siya nga ron, bakit? Mayat at talaga. Mayat nga inaldawon ti panagkape iti lakom. Kanigiddan mo ten ti panagjogging iti bigat. Husto ka lakay. Nga malaksid iti panagkape kan panagjogging iti bigat. Kang runaan launay iti panagdiet. Ay, awan serbi ti panagkape iti kape apagpakutong nukaan kamatlakaan. Iso amasapul ti panagdiet lakay. Ken liklikan dagiti makan a rich in carbohydrates. Nay, nakarubuat ka bakit? Papanam ngay. Mapanakban ijay ayan ni Mara lakay. Taapay. Inakban sa ludsudan, no addapay jay ibagbagada alako na kape. Kape? Wun lakay, adumatan tinakapadas kat itilako na. No bloated ka no akanayon ti tiyan, mayat ka no dayjay nga inumam, makatulong amang pabasit iti dakkel a buksit. Ay, kastaya. Ay, alaman nga rod bakit? Ingkaman nga rod gumatang. Barang makatulong ka data amang pabasit iti bloated at yanta. Wan lakay, bareng saan pa'y anaibos tilako na. Ay, naimbaglaangan, taadapay ti doabaks anabati nana. Ay, kastaya Mara, ay gatangakon aday ta doabaks. Ay, katuan anana, nagbiit ngamin amaibos tilakok a kape. Ado ngamin tinakapadas, kat kay kayat damat. Ay, kasta ka day, tapadasan mi man magkin nila kay ikaw. Ewan anana, ngam ti maibagak laeng, malaksid iti panagkape iti lakok a kape, igiddan tayo latta ti panag-exercise tunggal bigat. Kan kang runaan na, ti healthy diet. Liklikan tayo kumadagiti makan a rich in carbohydrates. Ay, katuan na balasang ko. No maaramid tayo dayta, for sure, makita adagos ti epekto daytoy lakok a kape. Anya nga day tayo matyo, nana. Ay kwa, kape daytoy sureng. Napan ko man ginatang ijay ayan ni Mara. Kape. Anya nga yung klase a kape day ta, nana. Kape ang makatulong tapno bumasit ti bloated atyan. Mayat kit di kumamot kan ka Ha? Iso na laang tanaibos mo't tentistak na. Bareng addan tumanen tapno makagatang kamot kan kwa na. Kasta ka di, nana. Mayat daytoy. Kita man ni Mara. Sigod a bloated ti tiyan na. Nga manipod nagkape ti kastoy a kape. Medyo bimasit mo ti tiyan na. Uray nila kay na. Sigod abot tiyog. Ngam saan mo't itan. Mayat sa ngagpaiso, nana. Mayat at talaga. Iso ano makitam ni Mara. Agpa-reserve kakit din iti kapikon kwa na. Tapno saan ka ang maibusan. Nay, sumiksiksi ka mga paison kumare. Ay, wala kumare. Iso ano kayat mo mati sumeksi akas kanyak, gumatang ka itilakok akape. Apay, adan mare. Kunakman no kuna ni nana isang anay bustistak mo. Naibos nga rod, mare. Ngam di ka madanagan, taadda sumangpot inton Friday. Ado day jay. Mano abaks ti alaam. May sa dosena ti karga na di may sa abaks. Manungay mare ti may sabaks. 350 ati may sa abaks, mare. Nay, nagngina magayam mare. Si kakit dimat. Awan tinangina no kayat mo ti agpaseksi kunak lang arudan. Masiguradok ang makatulong dayjay tapno bumasit de bloated at tiyan mo, mare. Sigurado ka ka de, mare? Ay nawaw, kasla saan ka pala ang amamati iti bagbagak mo't. Kitaan nak namin dakkel tinagbaliwan ti bagik. Kan saan lang asyak, uray nila kay ko. Anyat serbik nga ag-sales tok ngay, no awan epekto na iti mismo abagi. Sikamot. Alaman nga rod, mare. I-reserva nak iti 2 box. Bali 700 anya. Un mare,
Sige, awagan ka inton Sabado, apaman asumangpet. Gusto no nangi-reserve ni Suring iti kapay. Tapno makatulong matkan kwa na. Un alakay, ni Mari Suring laeng tasigod maten anak utong nila kay na. Kay manungay abaks tin reserve na. Dua abaks lakay. Ay, agasam man. Gulpi Ay katuan tapno bumayag. Sa bagay matkit di Awagak to inton Sabado, apaman asumangpet. Tapno marugyan na maten ti agkape, itilakok akape. Hello, Mare. Yes, kumaray. Amangan no saan ka abisi? Umay ka dito'y balay, tasimang putan da ito'y lakok akape. Umay mun alaan da ito'y dua abaks nga impa-reserve mo. Ay, at dagaya man maray. Alawan, umayak inton madamdamalaang. Inton malpas pangal daw. O sige, Mare, urayan ka dito'y balay. Da ito'y lakok akape, Mare. Manipod rinugyan mikin nila kay ko tinagkape. Makalawas laang tinapalabas. Nakita min ti resulta na. Kasta ka di, maray? Iso na laang, tamalaksid iti panagkape. Masapul mo matlaang nga igiddan ti panag-exercise iti every morning. Ha? Kun saan laday ta? Importante launay ti healthy diet. Anya? Agkape ka, ken liklikam amangan kadagiti nagtataba amakan. Liklikam ti makan anababak nang iti carbohydrates. Ken less karne, numabalbalin mare. Ha? Uri kita bumasit day ta bloated at tiyan mo, mare. Sapay la kumatakas ta, mare. Mala, bayada kon da ito'y kape, mare. Tagaawid akon. Inakman agkape. Dahil tayo kape nga ipagbagam ala ko ni Mara. Bakit? Winlakay, nangina nga rod da ito'y may sabaks. Abay, manuti pa nangila ko na aya. 350 da ito'y may sa. Kat dua tinalak. Iswa 700 da ito'y dua. In cash ko pa'y kankwana. Takas ka nung alalaan na iti supplier na. Kasta aya. Ay kidmayat Iso ti kapyam. Barang makatulong amang pabasit di ta bloated at yan mo. Win nga rod lakay. Barang man adda pa'y namnama ako mutunga man. Si kakit di mo't bakit? Ang dalatamot Masapay la ko mga road borsyo. Oh, da kayo matgayam nana. Nagkapuan nyo ngay. Ay. Nagsapa kayo humatan. Ay kwa, nagapuak ijay daya. Nasapa ak arimwar itay. Napanak man nagjogging. Anya? Ay, uray kastoy abo makatakaon. Kabailak pa'y mati ag jogging iti mano a kilometro. Ay, naimbag kayo pa'y nana. Tanaka-jogging kayo. No siya ngamin kajak kabailan ti bumangon iti masapa. Anya, Alas 8 no makariinga kon. ay uuna yun. Irwam mo ang amin ti bagim abumangon iti bigat. Iti kasta, ag jogging ka. Tapno daras nga umipikto ti kape alako ni Mara. Ay, wala na. Halaman, agalarmak man inton bigat. Barang masapa ak abumangon, nana. Nay, karni man ang tayo luto masidaan ba kay? Anya pa'y ngay no saan akar nila kay. Una yan suring. Idi Lunes, karni asinigang tiin lutom. Idi Martes, karni mat nga adobo, anakatabtababay. Sa ita, karni manan, kukod manan. Anya kay nga rod, kat isumat tinaimas lakay. No di mo kayat da ito'y karne, mabalin mo matimang luto iti natang. Anya, sus, kat kunak man no imbaga ni Maraken ka, aliklikam ti agsida iti natataba. Aha, nagadula kang ako. Liklikan awanan ti may gatang, kasjay lang day talakay. Ay salbag, kasano ka nga rod ako mutong, no kasta ka may. Ay basta, agsidaak iti karne ita. Inaktulangan ag jogging inton bigat. Kisti saba. Altit mo day jaya babay. Nay, apay nga agong unget kasuring. Olbot day jay amara. Ay,
Naala lang iti kinalaing nangag sales stock. Anya, Agasa man. Naku nanapay nga awan makalawas, makitan ti epekto na ti kapi ala ko na. Ngamnay, naibos kumatlaangan ti 2 box a ginatang kukenkwana ngam awan mo nagbaliwan ti bagik. Salbaki di. si kakit di mo't suring. Amangan mo't ngamin no nang namnama kalaang iti kape. Imbaga na mo't kun ka, nga igiddan mo ti ag-exercise iti binigat. Saan aya? Nana, nag-exercise ak itay bigat. Itay bigat lang. Ay nawaw, kasano nga umipikto nga main. Manipod inrugim tinagkapi itilako na akape. Namnaminsan kalaang anapan nagjageng. Ay una yan. Ay basta, ulbud mo de dya babay. Namok la kumakastoy lang. Jak la kuman gimatang iti kape. Sayang lang di 700 a kwartak. Useless. Ay na. Unayin day dya asureng. Kasta unay arurun na kanimara. Gapu iti kape alako na. Huwag nga rod lakay. Kastaunay apungtot na. Idinto ta nagrawot mo't amangan. Katwain, tunggal masabat ko dita kalsada. Karnay ang nakatabtaba ti imat na. Ay, unayan aya. Pabasulan na pa'y di naglako iti kape. Gaputaawan kano ipikto na iti bagina. Nagrawat amangan. Sakat saan pa nga exercise ti salbak. Naku na nag-exercise kano idi na minsan nga aldaw. Naminsan laeng. Kanayunan na ngamin Sana kasjay. Sana pabasulan ni Mara. Ay, unayin aya. Ay, makapailik day jay ababaay. Kasta aya nana. Ay naawan matla ti kaamu-amu kakasta unay gayam tirurod na kanyak. Wan, naku na asayang lakano ti 700 nga imbayad na kun ka. Anya? Naalam lakano iti sales stock mo. So agim matang, ngumawan mo't ipikto na iti bagina, ad-adamot alimok mag. Anya? Ay una yan nga inana. Basol na mo't lang kadi. Kasano ngamin ako mutaw, kat nagrawat mo't amangan, kanayon akarni ti sidaan na. Anya? Kanayon pa'y amapan kumatang iti soft drinks ijay ayan ni Mileng. Papanan na nga'y no saan alumukmag. Ay, salbag a babae. Alangan kit dimot amangan-amangan. Sakit mang namnamalatan iti kape alakok amang pakutungkan kwa na. Ay, makapakudkud iti ulo day di a babae. Malabay amon. Ngam no masabat mo kat pagsasawan na ka, kasaritam. Ibagam ken kwa na asaan akaan. Ken mang namnamalatan iti kape amang pakutong ken kwa na. Ket kasaritam itinasaya at bakit? Hay, awanlat ka amu-amuk akas di gayam tinapan ni imbagbagay ti kaaruba. Unay matan ni Suring. Mang namnama matlat tangamin iti kape aginatang na kanyak. Ish! Ha? Uray pa'y mano abakses ti maibus na no di na tulungan ti bagina. Awan at talaga ti mapasama. Ipakaawat mo kan kuana, bakit? Saan anasaya ti kasjeng aramidan na? Ibaga na, asaan nga effective ti lako makapay. Kat amin tayo mat nga gususar, kat makita mat ti epekto na. Isunsalaan ti gimatang iti kapekin ka, nga ad-ad lat ta alumuklukmag. Kasano nga min asaan alumukmag, kat dagijay ko nakaliklikan na, kat isulat tamot ti kankanan na. Kanayon pa'y nga uminom iti soft drinks. Anya? Ay, sadak pabasulin nga awan serbi ti lakok akape. Ay, nawaw. Nasaya at pagtanagranata. Sika kundila ko iti saan nga effective akape. Anay ko. Awanan ti adupay asao-sao. Tumpang kaltan, salbag ka. Apay at tinumpanak madlatan. Maminsan pa'y, adugayam ti ibagbagam akontra kanya ka. Alaman, ibagam itangadaak.
Ikwa, Nagado amapan mo ibagbagay iti kaaruba? Kunam asaan nga epektibo ti lakok akape. Kunam pa nga awan serbi ti 700 nga imbayad mo kanya. Kan kunam, anaala ka laang iti sales stock ko. Ay, nawaw. Mari tarupam. Kasano nga min abumasit day tabloated at yan mo no nakarawrawot kamot amangan. Kanayon pa'y akarne ti sidaam. Kanayon ka pa'y nga uminom iti soft drinks. Sakit saan ka pa'y nga agik-exercise iti binigat. Papanan na nga'y no saan ka alumukmag. Samo pa basuling di kaping ay una yan nga'y. ikwa, Oh, kitaan na kami. Amin kami nga agkap-kape iti lakok akape. Kat makita mo ti resulta na. Si kalaang ti saan apulos, gapu iti kinaarsab mo iti makan. Salbag ka. Aday ta. Tinumpa na kalakit nga rod ni kumarim. lakay, nagsakit ti pingping ko. Kahit, anya nga rod dita? Maghanap mo Tatilang tumot nga min tinapan mo imbagbagay ti karo ba? Indanon da kin ni Mari-Mara. Di tinumpa na kalakit nga rod. Agnakam ka nga minan. Saan mo nga iya sa iti panagkutong mo iti kape aginatang mo? Gusto mo ni Mara. Naigidan mo kumamot ti panag-exercise mo iti binikat. Kanliklikam dagiti nagtataba amakan. Nga may sumot ti kakayat mo. Saan mo pabasulan ni kumarin? Makapungtot talaga mo't Lakay, Saan ka amarurud kin ni kumarin bakit? No di kat amirisem kit di anaimbag, asikati nagbidot. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Malaksid kadagiti agpakuttong, exercise kan healthy diet ti kang runaan. Saan tay apabasulan dagiti aglaklako, tapno maliglikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay mananda kita dapan mo inalalakaw, anak ka. Ay, kwatatang. Bado da ito'y kan addamakan. Iso ka pa'y man nga ilakok iti online. Ay, katuwan anak ka. Isupay ngayon ka mo. Tatang, naimbag lang adda maitid ko nga allowance dagiti kakabsat ko no kasdi nga awan pa'y sweldo. Ay, pagyaman ako na'y anak ka. Tananakam ka nga anak. Ambaw ti dumiskarte iti biyag. Rumbang lang tatang, malaksid iti trabaho. Aglako akpay iti online, tapno saan lang ati trabaho tinamnamaak apagtaudan ti kwarta. Kat nasaya at day tada panunot mo, anak ka. Awan mat kiti ti dakas na Nulakit din nadalaos ti pagtaudan ti kwarta. Tatang. Punay mo tanjay anak ni Dariaw Maray. Asino nga anak na ti ibagbagam, Maray? Jay anak na akasla na ibusan iti trabaho. Anya, asinaw? Ni Ellen man Maray.
Apay anak ko na makasla na ibusan iti trabaho. Una, tatil-tila matilakla ko na iti online. Adala nga ro den trabaho na. Ngumkas la kurangan na pailang. Anya? No saan abado ti ipos na. Makan. Ay, oo na yan aya. Sirken na mo't aminin at trabaho ang mabalin na sirken. Saan nga ta mabain? Si kakit di mare. Kaano pa'y anagbalin anak kababaen ti panaglako iti online? Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Parikot ko nga min ti kwarta, Ben. Ang mga no dapay kwartam. Pangaasim man ta pabuludan nak. Ano ay ti kwarta? Basta. Ada na patag a pangaramatak. Saan mun adamagan pa'y? Anya? Ay na, pasensya kan lani. Ngam sa anak pa nagsweldo. Iso nga awan pa'y maipautang ko kan ka. Unay mat daytan. Tunggal mang ibagaak iti kwarta kin ka. Kanayo na kasta ti sungbat mo. Anya? Agbreak talangan no kastamat lang. Ni, saan kumamat akas ta alani? Maawatam kumamat ti imbagak nga awan pa'y kwartak. Ala, nagsweldo ka, pautangan nak nga rod 5,000, Ben. Ne, apay ngay ka no madakas kete bagbagana tay jay abaka may papaniti anak ko. Jakban mo iti dayjay asaling. Uyawon na mo ti anak mo at tiltila ka no ilakla ko na iti online. Aniya, ayaw na yan ngay. Nga nga taaya ti parikot na iti anak ko. Kasaan mi mo't ida pakibibiyangan. Ay nawaw. Amumatan ti ugali ni Saleng. Amin kat uyawon kan katawaan na. Ay, taimbag pa'y kit di ay jay anak ko. Tamo na ti rumakit. Amo na ti dumiskarte iti biyag. Jay anak na ngay kuma. Anya ti source of income na ngay. Day tangarod kat. Naglaing nga aguyaw ni Saleng. Ngam di mismo nga anak na, di na mangarod makorektar. Imbis nga agtrabaho iti nasayaat, ngam sabali mo ti mapan na ilaklakaw. Ay nawaw. Ay, naidumduma a source of income. Di na kaya ti agregat. Sakbay nga agkakwarta. Ay natatang, uray pa'y sumanaon ni Auntie Saling itilikliko da. Sawun na amin ti kayat na asawan, awan bibiyang ko kankwana. Ha? Naruwama kun iti kakastatat tao tatang. Naglaing da as sumao, ngam ti mismo nga anak da, di da makita ti dakas nga aramid na. Ay, husto ka iti dayta anak ko. Iti kaanuman, saan adakas ti panaglako iti online, kan ti panagdiskarte iti biyag. Ay, kitun mait. No lakit dinadalos, kan awan ti madaldalapos at tao. Ay una yan ayan ni Auntie Saling. Biyangan na amin. Imbes ajay anak na kumati biyangan na. Ay, makaparurod mo't dayjay aben nana. Apaya nakaw. Kasanumat nga men, tunggal mangibagakan kwa na iti kwarta, kanayon asungbat na saan pa nagsweldo. Anya? Makapaumat tikas dyan nga ugali na. Ay nanak ko, ti kasayatan nga ramidom, ibrik mo. Awan maganap mo iti kasjay ataw. Ha? Ti kaayan-ayat, iti anyaman nga oras amang ibaga ka iti kwarta. At ako mamaitad na. Sana kasta, ay i-break mo kunak tumag. Mangsapul ka laangan iti sabali alalakay. Uray lakay, basta lakit di adda kwarta na. Ay nawaw. Nanang? Saan kat akas lakin ni Bain? Awan pa'y maitultulong na kun ka. Ay, pangaasim man pa'y kumaray, tagpautang ka iti kwartam. Ha? Pangalaak ngay mat iti pautang ko ken ka. Alamot din, amaray. Umay nga min jay kolektor tinakautangak alinding intun madamdama. Katawan pagbayad ko. Anya, kunak man no adda ti buludan dya anak mau iti kaayan-ayat na. Ay, awan maray. Awan ka no kwarta na jay lalaki. Ay, kanayo nakas jay. Awan serbi na lalaki. Anya?
Iso anak ko nak iti anak kaw. I-break na laangan, tamang sapon laangan iti sa balay. Uray lakay, basta lakit diyan da kwarta na. Si kakit di mo't maray. Katuan mo't maray. Awan serbina day di aben. Iso apasensya laangan, ta i-break tong ti anak kaw. Pasensya kan, Ben, ah. Ngam ag-break tan. Anya, unay kamutan, Lani. Saan kumamata kasta, Awanan ti ado asaw. Awan matlat sir-sirbim. Kan awan may tultulong mo iti biyag ko. Anya, apay nga kasta kamutan nga agsao. Apay, saan ka di pa'y analawag timbagakan ka? Awan sir-sirbim iti biyag ko. Awan may tultulong mo. Useless ka. Anya, Dahito yung ti maudi a panagsinnarak ta. Kan pangaasim, ta saan na kon ariribukan pa'y? Saan na kon nga uawagan, kan saan na kon nga i-chat-chat? Lani, pangasim, mabalin ka di pagsaritaan tapay day tanga muna. Anya pa'y lang ti pagsaritaan tangay, kat imbagak lang arudan nga awan sir-sirbim? Ay, una yan aya. Di ta ka man langan? Naku na nga im-break mo day di aben. Nga makais-isam ka mo, latana ka. Una yan, nanang. Anya nga rupti kayat yu ang makita kanya. Aglidayak, tamasayangan na kankwana, kasta ka di? No way! Anya, Iso nga yung break kon, tawan matlat ser-serbina, kanayon nga awan kwarta na, makapasuron. anyat kayat mo asawang. Ada ka barbaro a boyfriend ko, nanang? Ha? Lakay, ngam at least, ada kwarta na. Anya, Nasaysayatan day jay ngam ni Ben. Lakay day jay, ngam tunggal mangibagak iti kwarta, ada adagos maited na. ay kat nasayaat nga rod ano kasta anak ka. Ay, yam among tuman kanya. Tapno agbalin kaming to aklaus. Iti kasta, saan laang asikat ikan na iti kwarta. Duata. Wan, nanang. Anya, nag-break kayo gaya man kinilani. Katuan, insukat na kitila kay nga dakwartana. Ha? Nauma kanya akon. Tatunggal mangibaga iti kwarta. Awan maitid ko. Tamairan ramat ngamin nga awan pa'y sweldo mi maminsan. Una yan ngay. Gapula ang iti dayta kat im-break na ka. Ay nagalasan. Sakit lakay tinangisukatan na kan ka. Anya ngay nga rod. Jakmat maipilit ti bagikan ko na no saan na ko nakayat. Sa bagay matkit di Nagsakit la panunutan. Agapula ang iti kinaisam na iti material abanag. Daitan ti makagapo no apay nga imbreak nak. Ala, bay amon Ben. Dayta akin na singput mo, saan akas kinilani ti rumbang aparaken ka. Ha? Makatumpong kanto iti nasingput. Man nakaawat, kan saan laeng a material abanag ti kayat na ken ka. Maray, adda na saya at nga ipadamag ko ken ka. Ha? Anya ngay day tamaray. Imbreak ngamin nila ni Jay Sigud akaayan-ayat na. Gaputaawan mo't makukwarta na. Ita, adda ka barbaro akaayan-ayat na. Lakaya, ngam adot kwarta na. Anya? Ado ti kwarta na kunak tumot. Saan ang narigat apagdawatan iti kwarta? Dayta, tinasayat nga ipadamag mo kanyak, maray. Katuan. Ay, una yan, maray. Para gayam ken ka, kat nasaya at dayta nga aramiden dya anak mo. Isi man ay ti kayat na. Saan na kayat ti agriga at sakbay amadaan iti kwarta? Anya, Imbes nga isurum kumadya anak mo nga agtrabaho iti nasaya at tapno na dalos ti pagtaudan ti kwarta na. Hanggang saan mag taitolerate mo pa'y tikas dyan nga aramiden na. Anya kamatan a klase nga ina, maray. anya. Ay nagalas mo tanday ta pa nagsasaom si Kalite. Ay saan mo't maray? Ibagbagak laang tipudnaw. Adakin ka, no agsakit tinakamaw. Hay, kundi uyaw day di abakot saling. Uyawan na ti panaglaklakok iti online kas kadaan niya di ta arakit ko.
Ngam di anak na, ti mabagbagi na, ti ilaklako na. Di namot nga rod mabagaan. Ha? Apay akas tamat ng tibagbagam anak ka. Win ata isumot ti damag dito'y lugar tayo, tatang. Ha? Kan may isa, naibagamit lang ni Ben kanyak. Nga iso kano nga imbreak nila ni, gapula ang tasaan na ama ipaay amin akid daw na, nang runa no kwarta. Aniya? Imbreak na ni Ben, sa naki-boyfriend itilakay nga adot kwarta na. Ay, oo na yan ngay. Kas jay ti kayat na, jay agkakwarta asaan nga agbanog. Ngam ni inang na, nauyaw, uyawin na amin amakita na, nagalas ti panagugali na. Bay amlatan anak ka. Tinapatag. Kat saan ka akas kadakwada? No kasta. Pudnaw ta na ibaga kanyak ti anak ka. Wan, kat no agasam man, ta proud na proud pa'y nga imay nang ibaga kanyak, nga da ka numanin kabarbaro a boyfriend ti anak na. Aniya? Lakay ka numat, nga at least ada ka no kwarta na. Sana kas itisigo na kaayan-ayat na nga awan ka naw ti makukwarta na. Sus, kaya't naasawan. Kwarta laang ti habol da iti lalaki. Ayun na yan ngay. Ay, day tagarod kat, sapay nagpadaan da nga agina. Dayjay asaling. Kasta una ya pananguyaw na iti anak ka. At ilaylakla ko na iti online. Ngamjay anak na. At ilaylakla ko na. Agkakwarta lang. Di namat nga rod mabagaan. Kasano kumaamabagaan na ngay, ka nagpadaan da nga agina, si kamay. Ay, sa bagay matkit di Nagpadaan da at talaga. Ay, nagdagsan lakit din ay ti agaw awit itilako. Nay, si kamot gayam Ellen. Ayaw na yun ngay, agpakpakarigat ka nga agaw awit itilakaw. Ay, piman kamot. Ay, nawaw. Ha? Anya apiman nga ibagbagayo mat? Iti kaano man sa anak apiman anya? Anya, Kan may isa, at least kanyak, tapagrigrigatak amin dagiti kwartak. Saan akas kada kayo nga agina? nay, anya ka din day nga ibagbagam si ka Ellen. Ulitak saan akas kada kayo nga agina? Amang sapul kayo lang itilakay apag kwartaan nyo. Kasla isupay kit din ti source of income nyo. Anya, Apay, di pa nagkunayo kat saan nakababain dayta, antisaling? Ay nawaw, nagpigsa kayo met nga agtrabaho no kayat nyo. Ngam isi mani ngamin ti kayat nyo, nga uray ti dayaw met ti anak nyo, ti kasukat na. Ellen, Iso asaan kayo kadi anauyaw, no adda makita yung nga agpakpakarigat nga agtrabaho, tapno adda kwarta. Tada kayo ti mas nakakatkatawa. Ne, apay akas na tila ngayon, nanang. Kasla da parikot yo. ay, awan mo tanak ko. Awan, at dala pampanunutag. Ay nananang, am mo kayon. Ada parikot yo, iso akasta kayo. Dayjay man ngamin nga Ellen. Nasabat ko itay. Nagadumutan nga imbaga na ti awanan baing. Ha? Anyat imbaga na, nanang. Ibagam kanyak, tamapan ko sugodan ni Jabalayda. Nakuna na nga main, asabali ka no ti source of income ta nga gina. Anya? Imbaga na dayta? Katuwang, Tiyawanan ba'y na babay? Payman, siyak man ti makalaban na dayjay. ay, wan man anak ko. Ingka man pagsasawan iti uray lamaplang tilapayag na. Ay talaga, nanang. Saan ko amabalin abaybay ang latan? Kayat mo asawan. May ka dito'y tapno umay nakasarita may papan iti na ibagak iti inam. Wan? Kaya't mon sakit di ang makaraman itilipak. Asaan mo pa'y anaramramanan? Oo,
Apay kastaon na yapungtot mo. Guilty? Anya? Tapno amom anya. Saan ko nga ibagatikas jay? No saan ko maana uyaw ni nanang mo? Nalawag? Ha? Uyaw-uyawin na ti panaglaklakok iti online. Kas kada uyawin na pa idagiti sa bali a racket ko. Ngam si kang anak na, anya ti source of income mo, dayaw mo? Anya? Sakbay kayo nga aguyaw. Kitain nyo nga umuna day tabagbagiyo. Agtrabaho kayo iti marangal ako nada. Dakis na, nagpadaan nyo pa yung agina. Imbes nga ikorektar na ka. Saan mo tanagpada kayo? Ay nawaw. Hoy, saan ka ngagsasawi di kasta, ha? Imbagak lang arudan. Apay ti ko na, mabuti nga ken ka. Saan asyak ti padpadasam? Taamangan no ti lipak ko ken ka. Ti saan mo ama iturugan iti mano ambulan. Oh, sika ti awanan bain. Ha? Ale, panaw! Ay, nawaw! Agtrabaho iti nasayaat, tapno ti biag kat sumayaat. Well, papagayan, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.